Mizo car BAZAR YouTube channel thlir turte che bai ule hei tun tum video chuanin Baleno new model cheina chi sang accessories kan nei te karon tilang le dona kan video te top thleng mi lo thlir sak le turin kan min som cheuni Baleno original tire hi 19555 R16 ani 16 atang khanin 17 inch kan up size don sia chuan chuta chuan 17 size kan up size so inch khatina loi kharon lian sot don tina ni chu som puru tanga som pasaria kai so don si kha chuan chubang chuan tire profile kha kan thalu lu ka ngai ta ni chan chu so a khan time body touch angem full cut khan heng lai vel hi shoot angem ti ve kha ngai tu ngai box sia chubang chuan ta hianin black gold alloy nal MMA Pro Race sian fu don ni time Baleno en me don em ti kha ai me in ti nge ti lu kha kan fu zo nu comment lama te pot lo soi ve te khai hey chuan a tire profile ha kan anti leng chu maxis tire kan man sakani maxis tire kan man saka 225 45 R17 kan mang don ni ti zo in kan ti lang nge hey tire profile 225 45 R17 ti ro chin che ke ula Baleno tire upsize du alloy upsize du nom chuan 225 45 R17 kan full katina attach mi alawa body touch mi alawa so apo attach mi alawa boina eng ma om lo ni ti kha in lo shele ta tu na chuan Pro Race black gold alloy hey hi Baleno kan lang don di moi don teu hle mai hey hi stock alloy khania ta hianin apuyan 17 inch alloy ya lo upsize me ka he ta ma hen boxer pon lo khai kang vo maya motor ke lo her le miel mai don di na dan pai tanga fa moi don te lulem oh ka tv se nge kha tai mi khani be sung JBL base pro hub JBL base pro hub ai offer tina ni mo chuan akes nuwa akes per ahian tia da fel thap sia ale me entir sin don ni tv sian offer ania anu ahen offer kan dai na hok thei khop mai bungra phurna te dal thina diana ke spare na khona da bo dei don wearing kalti ranga tro JBL base pro hub tinia ke spare paina bo dei tikhan atreya ida lu tanga ai khu fe ngari khar aron suwa gon thawem so gon tho mo khomo atre chuan da chinte atre ka tia carpet ani jok mang chu tika chuan bungrua kha hei alagis nei zong wer te le parcel da te hi kan da lut vek anga offer le engemo bungrua phurna kha dal dom mi lo tina ni mo om zia chuan chadon ka mai JBL base pro hub ani tuna kan hu me khi SIPL black kit ni he sen pathum om tel boka headlight backlight side glass catch cover te hoka black kit ni lo kala yang chuan ta hen bonnet ta hianin 3D letter Baleno ti khan bel le don pokani hi ti chuan het la hianin hroya kan nei vele a hroya engi ti mek tuna khan chen ko bar chi a thui be chi a bo to panga kha chuanin helai di shape lai ale heta hianin ron pir chok thina mi kha thui chi a chen tian original khan bet thap don thui perfect don tro stitching steering cover hroya lo boi pui vele mek bokani moi te khat la mi kha ni vele thung ambient light ambient light ta kha kan vole don ni hi hey he set off 10 aniam set of 10 hey he set off 14 set of 14 le set of 10 chu cardi company ve kan ne ya chu Baleno hianin moiten bosak vele dona hey boss bo phur to khop mai vut me lo thir uluk na sa ni ambient light yan bele don ni alloy wheel te black kit te steering cover 3G te le subwoofer under seat na bo chi heta tv se lo boy pui boka hey black kit ka soi khai mi hi ni bokani nung lama hian tem black kit ania 3 dot om boka senin moi khop mai dual ton ani hal sa box sia kan lip sen sa view ni alloy pokan fu zo to kan da polish to nuwa ngaran tilang le don nia he to ma hen apuyan lo su fai lara alloy Pro Race alloy kan ti kha black gold mal teu ta le mai polish fake boka tire apuyin in mai tiam no man tini kan nau te pon an phur khop ai me an tini ti choni heta ma hianin terina kan nei vele ya terin khai ngi ti mek tu na khan Scorpio armrest ka fit meka armrest mo hey hi drive on company ani mo hey hi Scorpio big tan liu tinami asai se va dik ava perfect ve asit le sit in kara ling che tro chuanin enge he ilo Scorpio mi turin ta chuanin motor dang ani ta se hi buk mi fit tur ai ni lawe motor mil tur big khap kan ne motor big tikani fit sanghal thevek boka fit sanghal an thale zel ve he Scorpio
armrest amil thap khania tonin hei hi armrest chu ni tan ni sarang chu kho mei turan e fi zot nu wa chuan ti hianin bottle holder cup holder kan te kha om boka chuan amai armrest kuthan nga ban han ha solna tur hun ni box si amai console box an ni le boka te khwan achunga khwan enge mo kha install le thei boka ni ei scorpio ania scorpio min lewin tian lo om tamaya ti chuanin tv ni mo baleno ania mo i duang mila piang khai terinan lo wa sak zar zar mai don chuani mele he oh het la hen moite kan nei vele thunga moite kha ingi tunai boi pui me ka kha ingi optic fiber ambient light optic fiber ambient light oh amai optic fiber ve kan ni mo ani chuan fiber ve kan ni chuan in wer chat ti vel kha apoi lo ta du chin ka kat thei tina ni mo igwa du la zir khan ikat na china kha eng mai nga tero kat ta ka wang khan ai lo awe nga chia ti vel om ve to ton silo optic fiber a chuan tero ti kana ma ka flexible thawe wem chalut tuk ti khwanin kong khar kar ve khulo eng nga hemi chung te poi lo eng nga heta bottle holder te polo eng nga ti khanin eng le che me don ni ma sin ni le ringot mai don ni he ti chuan heta ma hianin baleno 3D letter rakha so abonet cover kan bel sak vele tapoka chuan tlamain ti besi ufar kai fi zota me ka kha engel ni le fo hey remote ania eng remote ufar remote ti tam duwa ti tem na ha ti pa sensor te zir khan du thum lo chang khom ve don si ai thut muna ti khani her thumi her zoi mei don ti na ni mo khai base boost ti te pek na ta pek zoi be thei ani don ni o me kha khai phum phei le effect don ti na me ngan conceal effect anga driver side a sonin driver ina a control mei thei tur khan remote an lo vo sak le don ni o me het la hian hei in leng dom te me kan nei le ta uvikan veran dor ani hi siasa body cover te kan ti le don ni hi so ta ma son boy nak boka kreta sei boka so anin he ta hian camper a hian ei bumper guard an vole don boka ta in kreta kan sei le so ta ma son chung ma son fenu lo om vele boka ni kan sei ni ta hian hei body kit ei chuak thar ania enge thipa nali tem kan body kit thar hi tu te ma as click ama so alang slim box ya nal khop mai tra abel tu tu la ko alam om le ke tahian uvika kara body cover kan khu don me kai hi amil tirngot lo khan amil le mil lo khan en sak thap don ni hian a khu thei don em ti kha nia anh chia cái ngota lo khu so le si lo kha chuan tra anna ka zen si kan ne yan khu thap anga he me loi po hi kan ta thu ni hei aloi me ron tor to tayan flying eagle sang chi aloi kha sia sa na vo to ni tuna body cover yan vo bel sak lenga khu sak lenga lung oi chuan cha ti chuan le don le ani vele hei ni ti lang lo la ti hangan lo se nga do nei tu pai ka naw ne ya suang khop ma ya nau pante ata anu hawa kimintenen kimintenen an kal ba lai te so kim ni me kan ko kim sa nge ma se buang ka hai ting pui da lo pek cha kan china ma se buang chuanin tiang vek hin ya chu wang chuan pui ting takin tia ro nawin man thapa mi tan hian kong har sa kan ti po hi pui ting taka kan ngai tu a kan fel chuan mo Mizo car bazar a hian emptir na ani naw ten tu na wi ka pro ke ma khai kan lo chuan lo long ling tu ro se ale kan lo le ke Baleno new model chuak thar bara 18 inch aloi kan voleta ni himale moi rem fe ma so khat tok chia en shoot mi lo boka body ne son so kong chou eu le khwar lai a po eu takina ding me kan he kong chowa 18 inch aloi ni rap thak rem ple mai moi le tuk me teu la mai 18 inch aloi moi tak tuna hianin turbo grill kha stock kan nei le ta hei Creta an vole me kani ta hianin SIPL black kita kha an bel le boka kha roya catch cover vel ni mo roya an vo sak mola finger guard nen side gas an photo boka catch cover an photo boka headlight an ni le boka chon turbo grill kan ni vele boka ni hi Creta nei tu te han motor cheinan ai ti mu khop maya kan dor hi ti hian chun lama hun nei lo tan po tian zan lama aron chei le thina tama hian Creta bok lo om le to a
hi po hi body kit kan vo sak to ni hi bumper eton kit kan ti chi khan ni ta ni hian eton kit ania ta hian chrome kit tuna son somia son black kit kan vo ta ni sin kan ti la na kha so black kit ani ta tai chong chrome kit kan vo le ve thung ani SIPL ku chuk ve ve tho ani ma hi ta hian body kit malama lo oma eton kit kan ti kha chuan hnung lama sonin rear kit om ve le a side cladding kan vo to boka hi chrome kit ve kan ti to kha chuan backlight ta om ve le boka chuan hnung na pangkhu ti kon rear diffuser rangin exhaust double langin lo om ve le boka kan Creta hi aron chei thin ani chuan heta hianin hei hi zan thim thama po kongka han lu don po eng turang khanin do seal plate kan ti Creta de kheli din lo eng ve le thei boka hian chei ve lo ni heta nei tu pa oma kan tilang ve re re nge ani hi Creta alak thartirin miron dora ti hian nuwa po miron dor le a chuan aloi kha thepa 18 mi kan vo don kha ale 18 inch kan la vo le don po ni Christmas ma in ani hi man dor zi kan lom hle thin mai chon he tama hianin room kan dor hi kan extend dona kan tilang ve le reng reng nge i zan po soi thei thei lo ni hei zan a po mystery nen hei mystery shoi te ani sai shoi te ani ti son help pareng mazat la mystery nen zan a po kan plaster le bup mu pat le kan rem phui zo chi a heta hianin workshop tour hemi dor he kan hong tlang vek don hemi bang a hi ka muti ve re ang chu so kong an khan ni ta kong an tang son hemi chuar hoi kan hong tlang vek anga ta hian bang kan thiat to boka ti hianin in motor te khu ta khon na lut thlanga sun control kan bel ni amo detailing kan ti ani amo engpo kha ti la te khanin dust le noise fail om mi lo tur khan ti hianin tukver pakhat ma kan vo lo ni hei exhaust che kan vo don na puin huang khon bang song song khon tukver pakhat ma om lo ni te khanin vai vut poleng le beng cheng teng ma om lo win ta hianin detailing ani amo ceramic coating PPF coating ani amo sun control ani amo khate khain motor ka duat takin ti hian ni sa le vai vut tuar mi lo win motor kana khoi sak thei don cheu ni chumi tur chon hei kan in prepare muk pupa kan ti muk pupa ni ti kha kan ti lang ve le zoi ni chuan nexon na GT sports kit kan voleta BS6 ania hei front edot kit anti nung lama son rear kit om le a rear eton kit om le a ta hianin 17 inch aloi kan vo ni himale nice rem hle mai nung lam kan tilang le sinang na hi ni le a anung na pang hi rear diffuser anta double exhaust ina lang boka nexon na kan sticker te kan ngai poi mo nexon BS6 alloy le body kit kan pa sau che ni 17 inch alloy nexon lip moi mai ani hey Henry alo ni reng ani hi ta hi ale bye ule customer phone dung oi rear diffuser an vole boka ti hian chun ma hun nei lo tan zan lama motor chei thei ani ta son thar te kan da cheya baleno te po kan cheya ti an zan dar ko theng dor kan hong ani tura zonin baleno kan lo chei so le ta hei kan baleno chei so limania ta hian hei 3D leather kan vua chuanin SIPL black kit sina kan tilan to thau kha ni a chuanin alloy kha hei fai nuwa black gold pro race alloy nge me kha so 17 inch pro race dia lo boka logo a so 17 inch ania tire hen maxis kan man sakani chuanin a profile kan china kan soi lang to boka profile kha ka soi lang to lo me nga hian full cut pon body touch down lowa tapos open body touch down lo ni ka maxis tire nen in me teu kan ti khop maya dalin ti VM ti kha in comment share chak le mai hi 17 inch pro race alloy ni moi khop mai chuanin anung lama hianin black kit omle boka chuanin JBL best pro hub akespera kan pai to bokha kha ni to boka chuan tain logo kan tar boka Mizo ka BAZAR logo ti kan chuang ve em mai tin tuna kan bel sak to lo bel mek te po kan lo la da sam ro khang ho sticker bel ho tan khanin offer ta kan la siam dona kan offer te kha sticker bel ta tan chuwa lo thei kha ni don ni enjoy thei kha ni don ni chuan hei chung hei nam bian light vua dấu lệ to wow khaya music miller theng chi ho kha so kwal tarui mai ku ta khwan a flora ayenga flora eng boka a dashboard ta son eng kwal ra ya kong khara eng boka chuan he tai na kong ka hon lai hen dil la kha lo eng ve le boka ti hian purple in ne mo red in ne mo tin disco mo tin ne mo ti hian
eng le je mai don na heiอันไหนตัวพ่อเฮียงคริสต์มาสตัวเจ้าเล่ตัวดอมดิกเล่ไม่เห็นมาสินี่เล่หมดไม่ลงเล่มิวสิกกันเพลย์เพย์จนจีน่ะมิวสิกเนี่ยกันตีช่วยมาเราสู้มิวสิกอันที่ละนี่ก็ไปไรส่งเตะเราต่ำชินะฟังเฮียนี่ยูทูบเรามาด่าเริ่มเราชินะมิวสิกหมดนะคะกันอันที่หลังเราไม่โดนอันนี้ที่ชวนนินอาเกสก็วาระเบล็กกันหัวสักดอร์กาตาดุมเบล็กเล่โครมอินมิลคันนี่ตาอินแมทช์เดียวไหมที่ชวนนินแต่เห็นเรนการ์ดที่ flexible เวกันติดเทนะคะที่โครมไลน์เราอมเวลเลยบอกว่าเฮ้ยฮีอดอร์การ์ดนี่แมทช์เจนี่เฮ้ยเบล็กเล่โครมอินไอเดียล่ะแต่เบล็กเล่โครมอินอมเวลเลยบอกว่าส่วนเฮ้ยแต่ไซด์บิดดิ้งกับโครมอินกันเบย์เพย์เลยบอกว่าที่เห็นแมทช์เวกตัวรังคันที่เวลนี่ฮีมอยเต้าครบแต่ไม่ที่ชวนสปอยเลอร์ที่อินหัวเฮ้ยคาร์บอนไฟเบอร์เวกันนี่ 5D glossy in carbon fiber wrap ปันนี่แหละพวกsun control มวยตุกตัก main bubbles เวลอมมีอะไรวินเวลลันนี่แหละพวกดักชัดละไม่นี่ sun control พวกส่วนอากาศเป็ดพวกคือ 5D carpet ควบเวกังจีอยากกี้ก่อยดันสองโซนในมิลเวกังจี carpet ค่ะมังเวลพวกนี้ที่ส่วนฟอกไลท์แต่ยังโครมมาแล้วอมเวลพวกที่เห็น LED fog light le LED projector headlight alon nei le hal poka moi teu khop mai baleno kan chei ani kan chei so chi ani ma hom le tv sian motor ke lui stock alloy le tayar kha nuwa an phur tir le nga tikhanin kan video te muno milo ti kan be se ya a top thleng milo thir saka wangin kan loma tin kan video te an next kan upload le huna milo hu le theu theina le lo thir le theu theina milo subscribe pa notification te pa melo on sakturin kana som chewa hian in tat video karon siam le zelang in zawai mang tha mutui ule